بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Mahuli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo na mo tiranan, sa barang sin abutan sin pagpamahalayak ni, manalam salam na isab kami kaniyo katan, salta hiatud na mo maun pahadarat sing kamu, amin pangaddian, kawaun taniyo, dahi nga kalam si mahasut si mahatinggi, iwan dahi nga hadis, sinjunjungan taniyo alaihi salatu wassalam, ha pangaddian taniyo bunga simpag iman, hiatud na mo maun, pasampay na mo maun pahadarat sing kamu, inlapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, sarum sa adlaw, suhurun taniyo pamahasut si mahatinggi, bangmayan kita niyo, kaulungan day diha dunya, lagi na tuuda adlaw, kana. Ba't sabab mga katawtay manguran, hindunya hamasa na to ini, iwan sinluon niya, dugay nginji matu. Di kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala nginji matu hababaw singgumi. Salta mga tuan, biyaitaan kita niyo,
hapangadyan na to ini. Inbunga simpag iman. Amo na mga tao. Timutukbal sila simpag syukur. Tiyo pagsyukur dapat Tuhan. Wala pa rin maratong nagsusukur dapat Allah Ta'ala. Mataod magsusukur da sila pa Allah Ta'ala. Lagi na tuod. Sabab, amuyad to impyag papanjarihan kanila. Na mga tuan, in pangadyan na to harumini. In tao magsusukur pa Tuhan. Alamat si mga tao, hatun, iwan marayaw, inakkal nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sababian mga Tuhan, basahon tanin ayat. Amin ayat manunjuki. Inakkal sintao. Ni'mat sa lagu-lagu. Dahil nga mga ririhilan si mahatsut si mahatinggi kato. Hugot sin dunya. Iwan hugot sin pagtag-ipon pa Allah Ta'ala. Amunin akkal. Mga tuan bang nagsali na inakkal sin tao mangi nakatantan. Maaun na yung kiamat. Dahil nga sabab yan, inakkal. At walong taimpikilan. Hugot singgumi, di pamalugo. Murah-murahan mga tuan. Makalamod kita niyo mga tao. Dihilan sin Allah Ta'ala akkal. Hasabab sin akkal. Anugharaan sila sin Allah Ta'ala. Ni'mat sa lagu-lagu. Dahil hindi dunya sambil paadlaw, gana-gana. Nagpalmanin Tuhan tanyo Rabbul Alamin Suratul Baqarah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sa bunal tuod palman si mahasut si mahatinggi. In nagpapanjari simpitong lapis langit iban lupa. Langit iban sin lupa. Hipatumtum kato tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tunggal da isa-isa niya. In langit iban sin lupa. Wa ikhtilafil layli wan nahar. Iban sin pagsubli. Sindum iban sin adlaw. Ubus dum, ubus adlaw. Ada kalain dum yan nakahabain waktu niya rin sin adlaw. Ada kalain adlaw isab na kahabain waktu niya rin sindum. Iniyan mga tuan. Hipagpatarang. Sin kudrat iradat sin Allah Ta'ala. Hipatampal kato tanyo si mahatsut si mahatinggi. Sin matan tunggal da siya. Bukun siya barhajat hay siu-siu, ipon niya. Di siya magkakunahan ay siu-siu piya panjarin niya. Tunggal da isa-isa niya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Wa ikhtilafil layli wan nahar. Yung pagpapanjari si langit iwan lupa.
sindumiwan sin adlaw. Iyan Tuhan. Hipagpabatok. Sinakal si manusia. Maun panagpapanjari kaniya. La ayatil li ulil albab. Tanda. Hikabatok si mga sila. Amoy mga iyayaran nila inakal nila. Piaagad nila hatulan kabayaan sintuhan nila. Bukon nila piaagad kabayaan sin napsu nila. Iwan sin syahwat nila. Turayan mga tuan. Na, dumiwan sin adlaw. Langit iwan sin lupa. Magpuneng kakawasahan sin tao. Sabihon nila pa malaikat. Sabihon nila pa katan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Himinang sila langit. Himinang sila ginlupaan. Paunon nila dumiwan sin adlaw. Dinadto karausan si manusia hinang. Dahil nga sababian mga tuan, inta ubar akkar alamat nagsusukur pa Tuhan. Dahil nga sababian, aun giulal sinallahu ta'ala ipun niya. Inggulanan niya, innahu kana abdan syakura. Sa bunal tuod palman si mahasut si mahatinggi. Inipon ko yan. Matan nagtag-ipon ka ko. Inipon ko yan matan miyagad sing kabayaan ko. Dahil mga iyagad sinipon ko yan kanunungan ko kabayaan ko. Innahu kana abdan syakura. Piagsuko niya patuhan niya. Ingkatan pakaradyaan niya. Manahut maaslag. Asibi dakula. Tiyo ibang mataw. Mga tuan nyari kita niyo hamas sa mataw ni matian ugara kato taniyo sintuhan. Hipagsusukol si manusia patuhan. Sakawa mga tuan, nawaliskat. Nawalis kuat. Bukun piagsukur pa Allahu Ta'ala. Sakawa, wal-iyadu billah, piagtakabur. Sin manusia, panagpapanjari kaniya. Dahil nga sababian mga tuan, baita sinambuk sahabat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si Jabir ibn Abdullah, kharaja alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu mujtami'un. Faqala alaihi salatu wassalam, ya ma'syaral muslimin, ittaqullah wasilu arhamakum biyaita sinambuk sahabat pilihan ni Jabir ibn Abdullah. Hambuk masalong niya nakaratong maun kamun junjungan. Alayhi salatu wassalam, hing kami nagpupunpun. Naunin piyagpunpunan. Nagpupunpun kami lang niya. Unin hikasudsul ka. Unin hinang hikasudsul ka. Yung piyagpunpunan na mo.
Iwan unin hinang hikatangkis ding hamulka sin mahasut si mahating. Taraakal. Malaw mimpikilan. Magkagunahan kita ni wihad to mga tuwan. Bukun to din dunya ini paghulaan. Panghapit-hapitan na to sadya. Aun sadya hipahapit ka to tanyo. Aun hadya hipatanom ka to tanyo. Dito kita niyo magani. Naunin biyayta kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah. Malingkan impyagpunpunan nila. Uno ini kasulga. Uno ini katangkis dengan nalka. Waliyadu billah. Syarum sa adlaw, siusuhod nila patuhan. Bangman sila makalamud. Minal muttaqin. Sebab di tayo maun sin Allah Ta'ala hinang. Sin hisiu-siu tao naghinang. Di tayo maun sin Tuhan hisiu sin nag-amal. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Di tayo maun sin Allah Ta'ala. Siya magtatayma. Kita ni magpatayma. Aun sarat sinhinang taymaun si mahasut si mahating. Ingan niya at takwa. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Amo yad tutuan ng mga kanunungan nila. Lialag nila yung alamat sin takwa. Lialag nila yung sifat sin takwa. Si muttaqin. Na pagdatong sin junjungan alayhi salatu wassalam kanila. Inpamong sin junjungan kanila. Ittaqullah. Kabuga kamu patuhan. Wasilu arhamakum. Kabuga kamu patuhan. Mainkan yung pagbibisirahan nila. Hinangan niyo tuod. Inda akan sintuhan. Paragbusan niyo habak kabayaan sin nagdaak ka niyo. Biya din indagbus. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ang parumagbus takwa, pagtaat kamu patuhan. Ang paradumagbus takwa, pagtaat kamu hajunjungan alayhi salatu wassalam. Imtisalu awamiri. Wajtinabu nawahi. Hinangunin da akan si mahasut si mahatinggi laway ring hakuyak. Kalau tak tangkisan inliangan si mahasut si mahatinggi. Karena buka hamulka dahil dia dunia sambil paadlawak. Amu yaning kaya pamung sinjunjungan alayhi salatu wassalam hamanga lundang karabat niya nagpupunpun impyagpunan uno ni kasulga uno ni kakuyag sintuhan kanila apabila kimuyag na Tuhan kanila karausan sin Allah Ta'ala pakuyag uning katan piya panjari. Sa amin piyakuyag na ito yung tao. Nami siya ninalaong bayan na ito na karausan pakuyagon ka ito. Dahil nga sa babiyan tayo mangud na mo agam.
Ayanan taniw marayaw nakal. Kamdos sing gumi. Malubuna ang gumi wangin tao nagang kaakal na katan. Uningan, mangi na katan. Mga umpamarayaw, nari pa isam. Sa misan aun marayaw, mangin dayaw yan wala narunin dayaw kabayaan sintuhan. Dayaw na sadya kabayaan sintaw hapangita nila. Tsung na maluwing gumi. Bangway ruun na barakal miya makadhasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Atud kamu palangit. Dumul kamu pagumi. Sintag kakawasahanan. Pamandu ka kamu sindumi wan sinadlaw. Kansiyo yan. Allah subhanahu wa ta'ala. والفلك التي تجري في البحر بنعمة الله. Iban insakayan sibi-sibi. Sakayan dakula. Sakayan kahoy. Sakayan patung. Imma kainunu sakayan basi. Biya simbadlong ing kasay rumakan hababaw singkong. Hisiw yan yung nagpakasay. Biya badlong ing kasay. Tajri fil bahri bina'matillah. Nikmat sin Allah Ta'ala. Tafakkaru. Papikilon kita niyo marayo. Watadabbaru. Padungdungan kato tani. Kapal biya lagono. Makasay rumakan. Sa taur dumakan hababawsin dagat. Manigabluan madtupabuli. Hakutika sing kapal yung biya laas uno. Di gaman makasay pareng sin. Kansiyo yan kawasa. Innaha kuduratullah. Sa bunal tuon. Magbayaan. Tajri fil bahri bina'matillah. Nemat dihil kaniusin Tuhan. Yahmilukum wa yahmilu asqalakum. Magdakatu. Magdasin kabuhianan taniyo. Magdasin rijiki taniyo. Deng hambukula pambukula. Afala ta'kilun. Afala tatafakkarun. Na, di nato pa kayad tumausali pamikil patuhan. Hipagparayaw sinakal tuju pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bihad turagbos. Tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Nambuk binikmatillah. Inambuk bima yanfa'un nas. Sin unu-unu na hikarayaw si manusia. Muyan mga anak apo. Mga katautay manghuran. Wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in. Ibanin Allah Ta'ala makaraos siya magpaulan di nga taas langit.
na may taon ulan bukun di nga taas langit na aon. Kaya ginuinusin tao hamasa na to ini, makainunulong ni jaman ini. Nag-ulan sinuay gabon. Nabang kau mag-inuinusin nag-ulan sinuay gabon, pag inuinurar kau isab, naggabon wala miulan. Di kapag inuinusa, pabato kay nakkalmo, madto pa nagpapanjari. Paahya bihil ard ba'da mautiha. Hakaywanan ayat palmansin Allah Ta'ala. Wa najjalna minas sama'i ma'an mubaraka. Piaulanan namu inggumi sinulan nagdara barakat. Imma na simbarakat na hindi nagdara kamumpaatan patao panghianum pakatan tan pia panjari sintuhan di hababaw singgumi sambil pababaw sambil halawm sindakat. Ma'an mubaraka. Hikatu siabut ma'an tahura. Tubig sutsi. Turayan tuan. Hipagsutsi nila, simbaran nila, sintamungon nila, simpamaybay nila, sins uno-uno magkagunahan kasutsihun, yaon aun jukup kanila. Habang manin akka nila patudyuhon nila pa nagpapanjari. Ayaw nila pakibarun maripadunya ini. Ayaw nila paibugon. Hapanya piyarihadunya. Imma kaibug, amunembiyay ta sintuhan hadlaw kana. Dirihilan niya hamanga sila. Nagtag-ipon kaniya. Taan niyo mga tuan. Paahya bihil arda ba'da mautiha. Pamansin Allah Ta'ala. Way makaraos magpaulan bihinilo aggumi. Pagubusin ulan, bukon nakukumpul. At bang nakukumpul, nagmulen tao. Sa ma'an mubaraka. Nagdara kamumpaatan. Ba'da mautiha. Hapuas kaya di matung maun kanila in gutom. Na mga tuan, wala pa rin maratunging gutom, di na, aun na rin matung, labi din sing gutom. May taeddo. Aun panghianom, di na makaunin panghianom. May tadi na makaun. Sabab, kaya una simbukun tao. Siya kayan na simbukun tao. Unin sabab. Piyakay nila na inakal nila pamangi. May tapiyakay nila inakal nila pamangi, wala na sila nagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala man sila nagsukur pa Allah ta'ala na iiging pangandol nila patuhan. Naigmanin pangandol nila patuhan, nangandol na sila, haingat nila. Nangandol na sila, hapikilan nila. La ya'tamiduna ala Allah. Bal ya'tamiduna ala afkarihim wa ala araihim. Nangandol na sila, ingat nila. Nangandol na sila, hapikilan nila. Sa rawain pangandol, pamahasot si mahatinggi. Kalla. Uway na.
Kaya sabihan niya rin mga tuan. Alamat subay murulin atay na to, habi ay tasin Tuhan. Alamat subay murul inakkal na to, impikilan na to, habi ay tasin Allah Ta'ala. Paahya bihil arda ba'da mautiha. Hapuas sila kaya ratungan gutom. Way na sayul nila. Way na bungang kahoy nila. Sabab, sinmulka piaratung kanila sin Allah Ta'ala wal-iyazu billah. Wabasya piha min kulli dabba. Namutapal hababaw singgumi ing kagugunahan nila. Ing kasayul-sayulan nila namulatapal. Namulatap hababaw singgumi. Ing katumbu-tumbuhan. Imbungang kahoy. Ing katan kagugunahan sinta uiwan sinhayop nila. Mata'an lakum wali an'amikum. Kabuhianan niyo. Dugay. Kabuhianan sing kahayup-hayupan dugay. Wabasya piha min kulli dabba. Damikian. Nabulaklapang hababaw singgumi. Ing kahayup-hayupan. Aming kagugunahan niyo. Di marasing kapal niyo. Marasing kahayup-hayupan niyo. Kaya kaun niyo, nagdaraka niyo, piaggugunan niyo. Apala ta'kilun. Nakapakay ninakal niyo. Di kamu makawatok magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misaning kahayop-hayupan kaya unniyo. Ing katumbu-tumbuhan kaya unniyo. Wala sila simulang pakabayaan sintuhan. La tara samakan tamarrada ala Allah. Wala tara bakaratan tamarrada ala Allah. Way kakitaan mo ista simula nga kabayaan sin Tuhan. Inula sinista yad turarakat. Wala miyad to inista pabud nagula. Inhulaan sin sapi yari hakumi. Wayroon sapi nagula palumdakat. Aturayan Tuhan. Way kakitaan mo kahayup-hayupan, katumbu-tumbuhan, simulang pa Allah Ta'ala. Sinuirun akal nila. Na mga Tuhan, yari biyay ta di kato, sinallahu Ta'ala hayatin, wa tasrifir riyah, was sahab, musakhar bayna samai wal ard. In pagpinda sin hangin, ubos uttara, ubos satan, ubos makusog. Hawutan sin langit, iwan lupa. In katan na sabot na nga panagnaan sinayat sambil mari. La ayatil li kaumi yakilun. In iyan, pagpatarang sinallahu Ta'ala, hakakawasahan niya, paduman sinakal niya, magad hakabayaan sin Tuhan. Aturayan mo. Inasabutan niya, tuwayroon taw tagakakawasahan hadto, hisiura Allahu subhanahu wa ta'ala. Pal-aklu ni'matun kubra. May tayad to. Inakal ni'mat sa lagu-lagu.
kalna inallahu ta'ala. Pia panjari niya inakal hamanu siya sadya. Unang sabab, liyakunu tarikan ilal hidayah. Mahinang niya dan atau taytayan atau labayan madtu papamandu sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mukun niya hinangun inakal ni pangakal. Mukun pakayun ni nakal ni pagdestroy niya simbaran niya tudyo patuhan niya ibang papagkahin niya. Sarawa, tarikatun aw wasilatun ila hidayah. Dan ikabatok niya maun papamandu sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Yaddo mga tuan. Inhalga sin akkal. Way tay maun sin tao maghinang bang nagkakanginakal. Yan tao. Maghinang kau pakaupis-upisan, asubun kau ito yung takakal da. Ninalaw naon, mataas yung pangadji. Misan mataas yung pangadji, bang nagkakanginakal, di tayo maun. Narisan lang na tumaas yung pangadji, bang bukon maray nakal. Ay ikaw isa. Turayan Tuhan. Na, bang di tayo maun sin tao, hasabab sinway akal niya, nakaunayin Tuhan, di tumayma. Di tayo maun magsambahayang, pang nagkakanginak ka. Uno-uno ibadat, di tayo maun sila Allah subhanahu wa ta'ala. Turan niyo mga anak po. Dahil nga sabi yan, ay natulog pa sunin nikmat ini. Amulong na nikmatul akni, nikmat dihil katu sin Allah Ta'ala, way makarili siyo sumano siya. Ayaran na to, may daan at tawatay-tayan, hikabatok taniyo papamandu. Wal falah, iwan hikabatok tanyo paparuntungan. Turayan tuan. Di kau makauntung bangway dagangan mo. Di kau makawiragangan bangway kapital mo. Di na magbayain dagangan mo bangway mamimikay mo. Turayan tuan. Malandag dagangan si mga tao takaka. Banglaw muliman daging dagangan sintaw yadun niya antara sintaw duara bang bukon nangakal sa way siya nangakkalin ang buok marayaw nun niya. Ampay ni nituan way pagkakal. Dahil nga sabab yan mga anak po at tirana, magbalik kita niyo pakabayaan sin Tuhan. Bang kita niyo nagbalik pakabayaan sin Tuhan, di kita niyo himinang sin kabayaan taniyo. Maita, bukon kugdan, inhinang sin kabayaan na to. Maita bukon kugdan. Sabab aun baktulan. Aun bautan subay agarun na to. Dahil nga nagpapanjari ka to. Wasilatun ilal hidayah. Dan atawatay tayan ikabatok taniyo papamando sinallahu ta'ala hasabab sinakal. Wal pala iwang paruntungan. Wal wusul ila sa'adatid dunya wal akhirah. Iran
hikaragpak taniw. Pakasanyangan tiw din dia dunya, iman pakasanyangan kakal hadlaw ka na kana. Aturayan tuan. Amo na hindi raot sinta. Samaratun aliyah inda Allah. Sarayaw-rayaw bunga. Sa halga-halga tungbas. Amo na yung mga tao nagtag-ipon, labay ring hapikilan marayaw. Na, mga tuwan. Bang di mayaw, yung pagtag-ipon, labay ring hapikilan marayaw, ramik yan dumayaw. In pagparakan sinta usim pamarinta haba pa using gumi. Sabab wayron pikilan nila karon nila ring hatuhan kata. Dahil nga sabiad to mga tuan. Aon bin kato taniyo. Singka kasi. Iman taniyo. Junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Papahalion kita nuring mga tuna sabutin. An Ibni Umar radiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal. Salashatun. La yanzurullahu ilayhim. Yawmal qiyamah. Tuhinang mangi. Di siya aturun sintuhan. Hadlaw ka na ka na. May tak kimangi. Intuyan. Sa baboy nagsukur pa Tuhan. Hikarwa. Nagkakangi inakkal. Alamat nagkangi inakkal niya. Hasabab yad tuhinang nentuin. Nagkakanginakal inhiminang sintuin. Na isyusin na kahinang sintuin ni la yanzurullahu ilayhim yawmal qiyamah. Di sila aturun sin Allah Ta'ala. Nabangin Allah Ta'ala rin na umatud kayo mo, alamatin ikaw yan harap pa kain. Na, uno yan tuan. Al-aquli walidain. Umbul hambuk. Amo na yung mga tao. Mangi magmaas. Mangi magmaas. Alamat nagkakanginakal. Intao mangi magmaas. Allah subhanahu wa ta'ala nakamataud biyat halom sin ayat papagtag-ipunon kanya tunggal. Iwan di papagsirikon. Pagsabot sumunod. Wabil walidaini ihsana. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Ukukul walidain. Yari hamasya na ito ini mga tuan. Alamat kimangi impikilan simbata. Amin di malasahain na iban ama. Dahil nga sa babyanin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tulimatong mon pa mga tauyad to. Siyabot niya, ittakullah. Pag mabuwa ka mo pa to. Wasilu arhamakum. Ay niyo pagsiyasiyahin kampong niyo.
Dahil din kau nakabakampung, dahil ka nama mo, iwan din ka ina mo. Ay mubugto ang pasugpatan mo pa kampung mo. Nabiya din to, ano na kasugpat, yung pasugpatan niya pa kampung niya, sininhina niya kay ama niya, mayroon sugpatun niya. Di niya kaingatan bang uno. May awon tiyatali sinakal niya, labi rin sinhina niya kay ama niya. At ada kalayad turapit niya palawa, ada kalarapit niya madto patuo. Kita ayan doon. Na yung mga tao abutan sing kamatay. Kaya makangin pikilan nila parwa maas nila ina nila iwan sinama nila. Waliyadu billah. Siksa na kula. Bukun tuan siksa sibi siksa na kula. Nah. Hikarwa. Kaya sinjunjungan tanu alaih salatu wassalam. Alamat nagkakanginakkan. Mudminul khamr. Amuin tao. Mabasag manginom alak. Mabasag maginom si makahilo. Amin halal di siya makabasag minum. Kimakangi impikilan. Hasabab sim pag-inom alak. Hasabab sim pag-inom makahilo. Ubus na, biyayta sin Tuhan. Kato, ubus na biyayta sin Nabi Kato. Sim pag-inom alak. Bukon hinang sin tao. Min amalis setan. Hinang sin syaitan mga to. Ba't bang tao? Uwiroon tao amin iuhaw na makaubos ang bukbutol. Why? Sa tauren lupa niya, sa kawa, dugay ng sipat niya. Turayan mga tuwan. Na amad tutuan ini karwa, alamat nagkakanginon. Hikatu wal mannanu ataahu. Amin taumang dirihil. Hirihil sin tuo, paingatunda in tuo iban sin lawa. Sambil siki, paingatunda, sambil mata. Imbeta sin junjungan taniwala salatu wassalam hiruhal sin tuo di kaingatan sin lawa. Nain ini tuan, ingkatan dirihilan niya, sabut-sabutun niya. Ay roon na kahipag malaki niya, sabutun niya pabaran niya, sabutun na paisiw-siw. Mannanu ataahu. Siya sabut niya, sisibahat niya. Aon waktu pang lagi-lagi niya pa. Waliyadu billah. Na into nasabot yan ito mga tuwan, alamat waliyadu billah, nagkakangi impikilan. Di siya makapagsukur pa Tuhan, sabab sinwala doon inakal kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Insulga rihul jannah yurahu min masirati 500 am. Inhamot sin sulga. Mukum biya sila na mahamot di ka to. Pag sumuhon kita no sin lamot. Sa inhamot sin sulga. Kahamutan na. Hinlayo. Panahon 500 katahon. Layo.
Si mga tao ini, mga to namin to nasabutin ni. Di maingat magmaas. Masub ha makahilo. Iwan ipagmalakin dirihilan niya, sabuton si bahaton niya. Di sila pahamutun sin Allah Ta'ala sulwat. Hamut di. Ayaw pa yung sumud, misanin hamut di da. Kaya nga sababian mga tuan. Ingatun na to imanjila. Uno to din halga sin akkar tudyo papagakama. Nabang na to iniri ingatun mga tuan. Kaya lupasan kita niyo nikmat yanug harakato taniyo si mahatut si mahatinggi napakay na to pabukun kabayaan niya. Na, yari kita niyo dunya ini dugay ng kahalan bihaw. Bang nato di mumusun imbaran nato madto papagmumus kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magduruhun in problema. Sabab magtatao dum adlaw, dum iban adlaw magguwa in galib-galiban. Dahil nga sabab yan siyabot sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam. Impanindog si mga bariman. Panindog si bariman na jahiliyatul ula ibang jahiliyatul saniya. Pal jahiliyatul saniya asyaddo min jahiliyatil ula. Mangi na jahil na kauna sa sangi ni injahila masanatuin. Nah, unin siyabut, sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam, kabansakan kanila na kauna. Iman pamulan siyang kato taniw. Uno yan to. Ajaban li amril mu'min. Maka ajaib. Maka haylan. Indayaw simbar iman. Dayaw tuan. Bang nasabutin dayaw wengi. Ito na yan. Innal hasanati yujhibna sayyat. Ajaban li amril mu'min. Maka ajaib. Impakaradyaan si mga bariman. Uno yan. May tayo maka-ajaib. Inna amrahu kullahu khair. Sa bunal tuod, sabda sinjunjungan. Ingkatan hinang nila asibi iban dakula, dum iban sinadlaw, hapanawan iban bukun. Inna amrahu kullahu khair. In result, sinhinang nila pamarayaw sa dakata. Maita. Sabab sinakal nila, piagad nila pamandu. Nakaagad man na pamandu paruntungan. Nakaagad man na pamandu hapamaruntungan. Kasanyangan dunya sambil padlaw akhirat. Di ka na naman si Mano siya insan niyang hasin. Di ka na naman si Mano siya indayaw parasahan. Bang wala doon ing kabayaan sin Tuhan. Aturayan Tuhan. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Ingkatan hinang nila asibi dakula. 7 pamarayaw katan. Pabaran nila, pakabuhi nila,
pakamatay nila, pakampung nila, papangdaig nila, pakatiluakan. Pamarayaw sa jato. May tayad tutuan sabab nagsyukur sila patuhan. May tayad tutuan sabab sinakal nila, piakat nila kabayaan sin Tuhan. Na, auman di matung kanila. In asabatu darra. Bang sila riatungan sin problema. Bang sila riatungan sin musibah. Ang pawirapat ang dumatung. Unuin panindog simbar iman. Maglimpa-limpa matug. Daw-dayaw ng pikilan. Di inagi nila sabar. Piyagsabar nila. Natin. Harap nila patuhan. Bukon harap papikilan nila. Bukon da harap paalta nila. Bukon da harap paingat nila sa as-sabru lillah. Piyagsabar nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang duhulan niya, pakana khairan lahum. In resulta yaddo. Ano garahan sintuhan karayaw. Dahil nga kabuhin niya sambil pakamatay niya. Inna Allah ma'as sabirin. Inna Allah ta'ala tarangon niya. Na yung pagtabang sintaw masana to inirida mahulat-hulat. Tiyabang kaw yung pagkonsum, di na. Tiyabang kaw ang kabulan, pagikaroa bulan, di na. Tiyabang kaw ang katahon, pagitahon balik, way na. In tatabangan sin Allah Ta'ala. Dahil dia dunya sambil paadlaw. Inna Allah ma'as sabirin. Tulayan tuan. Nah, bangaun dumatong kanila kasusahan mudarat. Bukon magdaubdaya ang pikilan. Hambuok na. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sugmarayaw. Amo ni pamong na tuan na mo. In kami ini ipon mo. Dahil kami kayo. Hakatan piaratong mo yan lilla kami. Turayan to. Imbukon bari imano nung nabalong 90 ka ako ini. Di ako magkaig alawang kasusahan. Di ako magpakaig alawang kaliruan. Bari iman di. Sabalan niya. Way kayba. Di mamung pangkal, way kabtangan uno-uno, pabaran niya, papagkahin niya, patuhan niya, way. Nauno rin piyamung niya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, la hawla wa la quwata illa anta. Yadti magbat na ito. Hikaru ada kalarimatong kaniya, wa inasabahu syarra. Bang ceratunan sing kakuyagan, nabukon umumpak, maabot ting gabon. Uni nang sakar. Hipag syukur pa Allah subhanahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bina'matihi tutimmu salihat. Bina'matihi tutimmu as-salihat. Hasabab sin ni'mat sin Allah Ta'ala impamung nila. Impamung sin hasabab sin ni'mat yanugara sin Allah Ta'ala. Asibi iwanda kula. Paksukunan po. Aturayan tuan. Na, ang panapiwa
piaputti. Ingwa simputti niya. Pakana khairan lahum. Induayad to karayawan katanta. Kaya sababian mga tuan. Mga anak kapo na muatiranan. Lilingon na to marayaw ang palilingon. Hipangasubo na to marayaw ang pangasubo sa taud-taud. Banging kita niyo ini. Kalasahan da sintuhan. Iwan kalasahan da sintuhan. Hari nakita niyo lasahon sintao wang man kita niyo kalasahan da si mahasut si mahatinggi. Sa kawa ay mo kalupahi. Bangkaw kaya lasahan na sintuhan. Kakausan sintuhan palasahon kay mo. Ingkatan pia panjari. Bukun hataw. Katan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na tub-tub na hajarid to, mga anak kapo na mga tiranan, murah-murahan. Ayaw natulog pa sunin nikmat dihil kato tanyong sintuhan. Amo na nikmat akal. Pabatukon na to. Madto panagbaya kaniya, panagbutang kaniya, bang nato kaya bato kaninya to. Tanto. Biyayta niya nakato, ibang biyayta nakato. Sinaraat niya, junjungan tanu alayhi salatu wassalam, na marayaw ang kawhitan niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, tub-tub na jarid to. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wal maqbulina fid dunya wal akhirah, innahu subhanahu wa ta'ala, sami'un karibun mujibud du'a wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.